سال درباس بوون لە باندۆرا عێریشên قڕکەرên دەوڵەتا تورک لەسەر بنەسازیە هەرێمê bidawî nebûye. Piştî êrişên li ser stasyona Swêdiyê hîna jî li herêmê pirsgirêka elektrîkê bi giştî çareser nebûye. اف چار پنج روزا كهرباء دانما معقدا ام هيفينا فيجي كهرباء من نظامي وري انها مؤقته كهرباء مناكي ام زين كنكي يقود به Bi êrişên dawiyên hikûmeta Demkiya Şamê re jî hinek gund tarîtiyê demane. Bitaybet gundê Hemra, gundê Zexîra, gundê Baqila, her wekî Baqila Xemo û gundê Şemmamê. Ev her pênc niha ji kehrebê mehrûm in ji ber ku keblê kehrebê ji gundê Sifa hatiye qutkirin. Gelek caran gundiyan hewildane berê xwe bidin cihê pirsgirêkê da ku çareser bikin. Lê kesê ku di gundê Sifa de dimînin rê li ber wan digirin. الفيديو جي يك وكسر سكني جهاتي أمن العام وي عشائر أون حتى سلمت شنك وبتصليحات جي بكن راسيجي تبرنا ونهنك أول شاتي كهربك وبصلحين وخطأ بصلحين بهاتنا ورزê havînê re rêveberiya enerjiyê jî ketiye nava tevgerê de da ku pirsgirêkê çareser bike. Rêveberiya enerjiyê ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ya girêdayî bajarê Çilaxa ji van her pênc gundar e xetek ji Çilaxa kişandin û kehrebe dayî wa. Lê ev kehrebe jî demkî ye. Dibe ku sibe qut bibe dibe jî ku heta nîmehekê qut bibe. Xelkê van pênc gundên ku niha tenê elektrîka wan pirsgirêk e daxwaza çareseriyê dikin. راسيجي أم هيفينا جهاتي معني يكسر سكن تنسيق بجهتين معني بكن وكهرباء نظامي جالية العلو بدنا مركلون وكهرباء ماش العلو ام تخوازن كهرباء دسو كبري بغاري دروجي دي هابينا كهرباء جبار جمرات بن آوا بوز مروحة كونديش ام شخوربي بخن وزارو كيم هو هورين هيج ما فتصن ام هي بيجواتكن كهرباء ما كبري بغاريني